98.7 communicating in itsiomo kaone mino boshom be aleho no kafa miagonya wale nawa ka mehla ke majwe go 90.7 majwe madumi ya khotso shaohle a tšie o gapetse batheletse ba Skuna FM ka ona hle a ke go dumediše ntate Morota a ke boa ke dumediše magoši mangaka setšo ke dumediše baruti ba profeta ke dumediša baohle magageshu ka moka ba letšetšang SKFM mangaka a ileng go ra kgatha tema mo go radio ye baruti ba rena ba ka mehla ba le kgathang tema mo go radio ye modimo magageshu a lefe maatla mahlatse mahlogonono di mpho dilo tša lena di bulege di be gabotse le bao ba nyakang go bona dilo tša lena di sa loke di sa sepele gabotse ke re modimo ba nna di bule go tšea nako e tla fa o e tla go thuša setšhaba modimo a e bone nthwewe and then a kgone go le šireletša ke dumediša balli ba rena ba bošego ba lekgono le kae bageshu re gona ke tse ke ba ga mankoko ke ba makunyane ne ya ke ba makunyane kae koko ka ngwana matlana all right leina ke mankoko ke Flora okay re thuša kang koko re tlile mo go lena ntate Moremi re kgopela thušo mabapi le ngwane ke na le ena ngwana o sala hlaka-hlakalana ka 2020 a le lefase la Pitori ke mokana ngwane la hlaka-hlakalana ka molata a ke molata a tla gae ka leka gore nka bona bore a tseba awa go a okobala ga a fihla ka gae o ba bogale a ba bogale mo e le gore o re tšhubetše dilo wa pšhatla wa galefa o no ba bogale ga a sa le ngwanele ka motsebang be ke re ga ke ja ngwana o go tlogela mo ngwane go ya go fihla mo e le gore jwale o no sepela mara kgopolo ya go fela re nka ya sekolong bjana le yona tšatši ngwe o tlogile ya police station ga a boa go lokiša dipampiri tša gago le sekolo a fetela gona ka mo RTP ke mola nna re kwa dinakana di lana re ituletše kgante go nakana ke ya ngwana o ile a teiwa a kgatliwa ka matlapa a ba tšhubiwa ka metsa go fiša ga re dutše go na le ngwana wa batho ka mo a ile go atla re thuša efe ngwane mo a fo go tsepelela le yena a fihla re mokgekolo o robetše ka mo ba bolae ngwana a gago a wa kgaetšedi a tšwa le ngwana mamogolo a go baya lete ba hwetše ngwanela ba etše go motia ga e tšwa madi ba tšere diaparo ba sepetše le tšona gore di aka ya ke tsebe a wa sese ya gago buile le yena nna be ke sa tse gore ba mo tšhubile ke motšere ke mošitše tleliniking ye ngwe a kgausi gona mola RTP o itše ga apola nto ka go e bonela nkgopiša a gona taba ka tšea diaparo tšela ka di inela ka tšwela pele ka bophelo yena kotse wa ema ka motšea ka moša sepetlele ka re mohlho mongwe sepetlele se ka nthuša ba lekile batho ba modimo o buile ka gae o ne re go boa ka gae bošogong jo aowa wa sa re keng o dire mehlolo o go tša moloko moka ka raga mokhukhu kore wa pšhatla mabati wa phaphaganya gore di ba reela dipati diaparo wa tšhuba a wa ntate Moremi ke dutše ke kgoteletše ngwanela a kaonafala se sa gona pa se nkgopiša ke gore o phela ka ga ke tlošale ke moša sepetlele sa bobedi gape St. Ritas o tlogile o ile kae kae menyanyeng ga a boa mo menyanyeng o tsene lapeng la batho o fetetše ka kamoreng o fegolotše dikhaiki o foša kwa taola mathala ke mokana ba fona ba re gape ngwana šuka mo o ria 1 2 3 ke rana o re lebaka ke eng o re nako ya tšona e fedile ke ra sese yago ke re feta o mmona ke mola a go kgamause yagwe mara a fetša a mo phonyogile ngwanela a feta ya maphodiseng ga e tla tsele gore mama tšwa ka molapeng le ngwana motho o etla o galefile ke tšere ngwana ke mo išitše go bagelaneng
ke fetetše go banna ba ba hwetša go ba kgobokane fitlhe ke ba kgopetše banna bala ba tlile ba ntšhala morago ga a tsena o ile a re ga santse gore a sware nna banna bala ba mswara ba mtlema a wa ga ba motlema a gona taba ka mo fetišetša sepetlele le maphodisala ka mo tšea ka mo iša gore a tseba ke mokana ga a le koa ga ka a ipsina ka selo ke tla ke kwa mangwana go wa founa gore gape ngwanele ba re wa teiwa o tea ke eng o tea ke bona bao ke a bona ba sepolao le ngaka nnete le gona ke tšo motšea ga ke fihla diaparo ke madi ke le ka no di inela le tsona ka ditlhatso ka megogo ka feta gape ka ya mothong ga ke fihla ba re badimo awa gona taba ka re wa tsena re ke a tsena ka mošiše gararo re ke a tsena awa gona taba a tsena for 3 months ke mošiše le di 24 tša September October November December ba re o ja ntaso o jile ntaso le bile di 4 nna go ile go ankgapeletša gore ke tšo ko nyaka mešongwana ke mokana nna ka di 5 ka goma se 6 ba ratle gae ka re sele kgomo ba kgone mo goriša a tsebe kgagara motho a tsebe setlare ke mokana ke sale ke no dula ga a dutse mo gae gone jwale ke mokana o swere ga a dudišege jwalo e ya go napa e rea gore ke emelele go na le motho gore ke tlo mohlaba ka thipa ke ntwe le ya nkgopiša ya mpoetša morago gore go baneng gona ga ba tlo mohlaba o namolela ke mang ka re o šetše a tšewo jwale ka setlatla ngwane le bala bja go a godile le bona ba mo tsebago ga ba sa motšea jwale ka motho a lego gabotse o sepetše o ile kae le gona tso fihla bolele tšwele gore bana bao dileša ba tlaba ke mokana ke mola ba re gore re a mmona gore ga gabotse ene o re setlapelo mo nyake le thušo ke re go bana bale ke re ke a ema ga ka dula mara fela awa a gona tšwela pele neng wa tloga ga a tloga nna re tseba le gona o dula noši wa re TP mara gae ke kgauso ke mokana ke hwetša college go mangwana agwe o fonela ke motho ka Pitori o re mmara ngwana o kae ke ra wa o gona o re aowa a re o mcheka ke a mcheka ngwane la a gona ga re a cheka go tloga Pitori ya batho ba ka Pitori ba tlo re founela ba re motho e re mmone ka dithabeng ka lolo dithabeng ka lolo ba gore a buti wa diriso o ria ka re ngwane o dutse ka Pitori ba mo tseba ene ba tsebile gore o ile a hlakahlakalana a se ka hlwa le ka mokola o itse go mmona a gapeletša gore a founele ya motsebang ka Pitori a na le difounu tša rena nnete ka re bokaone gore ke hlwa ke tletše a ke nyake difounu tša kgoši ya ka lolo nnete ka mo founela ka re ke na le ngwane moso ke kgopela gore le ntshwareleng yena gabotse ga gabotse ke mokana re ngwane o gore go tšemo go nna ka ra ke re ke a botšhegerana o reng ga re o re o flo barela re o tlo ba bona ke re yena o fetša pele wa ema a ka se go roge a ka se go tia a ka se re sele mara o wa ema o na le go fo bolela o tšwisa kgonnego okay o buile gae ga boa gae o re ko go hlokile ga ke sepela ke re o tswa kae o re awa be ke le mothong ke ra motho ewe o ile go wena o go retše a reng a re awa motho e nna ke re ke tshwenya ke bomakgolo a go ba re mmiele letlapa ke re okay jwale o tlo bea ka nkare a o bereke a ona sa go ja o ne o ba motho le nna ke swana nago ntate moreme ke kgopela thušo ka ngwane o ka re a bolela le yena o bolela le yena gabotse o tlo go fetola gabotse mara ga re fihla ka mola ga eno ga go berekege mama a ke botšiše le bontšhitše gore be le phela gabotsebotse le phetše ka ngwana yo o na le mengwege mekae ke le 89 o na le 35 years o berekile mengwege mekae a ke tsebe kwa gore ko tse o berekile mengwege mekae a le tsebe ka re gore go hlakahlakalana o thomme go hlakahlaka ka 2020 o no thoma kgopolo ya saba gabotse ge le ntše le emaema ke ngaka e tee goba ke moporofeta o tee wa go le botša gore motho o tshwenye ke badimo ka re o ka re le re le emaeme go batho ba bararo
ba bang a sanka ba mpotsa ka badimo ba mpotse ka lefofonyane ene go gore ka mokgwa bego ba bolela ba re ka mokgwa ba modiri o santse gore a reme moa ka slap ka mo gae o bogale-gale ka gae ene ke ba godišitše sanka go e ba le ngwane a fetolago nago le nna goba a ba lwang bona seng mara gone jale ga bolela le ena o fotlela mo e le gore o tlo kwa botlhoko moroka a ke botšiše ba bontšha gore ngwana yo ba mo išitše motho o ile a feletša re badimo go thaswa a tšea kgwedi tše tharo go thaswa ke lebaka le lekankang kgwedi tše tharo di lekane goba mohlwe mongwe di no ya le gore o swara go fihla kae go diregang ge re ya nnete morota o ka se thwase kgwedi tše tharo o tlo tseba dihlare neng o tlo tseba dipheko neng o tlo tseba polelo neng o tlo tseba gore go e badimo bolela le bona gore ba nkwe ke santse ke rieng o tseba neng nto mathomo dipheko ka botšona dipala motho a ithuta tšona ka ngwaga so ka 3 months o ka se di direseng ene o gopola gore mo 3 monthseng go sane le nako ya gago ya go hlatswa diwashene ya go pheta mabaka a mang so ka 3 months o ka se di direselo dipheko ke mmereko mogolo di palla principala motho e leng gore re a tseba gore wo ke serutegi mara dipheko ka 3 months a ka se di sware so go boima gore o thwase 3 months o ithuta eng go ne tlhare se sengwe gone gore o se dira o kere ka magare ga sona se ne se nnoši go tsene ditlhare tše maybe ma 16,000 a ditlhare ka gare ga daka le leteng o di tsebane so that's why ba lla ba re a tsebe pheko a tsebe ditlhare go ra gore nna ke le ngaka ke tlo amogela se ke fiwang e le go tšhelete then ngwana a sepela e le molwetši ene badimo ba kotsi kudu go ka re ba phethela dilo wa se ba phethele ka tsela e right ba tlo go senyetša family ya geno ene motho wa go ba le badimo ba maraka ka gae ba mološa le batho ba ka gae a ka phela le batho ba ba ka ntle ka moka mara go a ganega fela gore a tsene ka gare ga lapa la gago ka lebaka la gore motho wa go ba le badimo ba re tswa ka gae o ye go nyaka thušo badimo ba go ntšha ka gae morota ba na le lebaka la gore why ba swanetše ba go ntšhe ke ile ka bolela ntongo ka re bongaka se bolwetše ge motho a re ke ya go thwasa a re ye go mo alafa re ya go mo ruta bongaka gore a kgone go tseba bongaka a kgone go tseba go alafa batho a kgone go bolela le badimo ba gabo a kgone go ruta batho go bolela le badimo a kgone ditaola a kgone dihlare a re go fodiša motho ke ile ka e bolela nto o ka re a re tlogeleng go tšea thwaso re e direng bolwetše ka motho a ya go thwasa a re ke ya sekolong sa badimo sa go ithuta bongaka a bajo o ya go rutiwa wa ya swanetše a rutiwe bongaka bokotsi mo e leng gore morota o ka seno tsoga go sasa gore nna ke ngaka ke ne ditaola ke feletše ke ngaka go ka re o swara mmele wa ngwana motho a tlokofala o tlo re ka gore o sware mmele wa motho so go ne mo santse o kry permission gona o registerile kae gore o ka swara mmele wa motho fela gore wa walafa so taba ya abuti number 1 ya bongaka o swanetše go boela ya go pheta bongaka ba setšo ga botse ka se ithuti bongaka ka 3 months mara ka se sole yena re santse re sole teacher ya gage gore yena o berekile jwang ke fela ke bolela ntongwe ke re morota a ke thwasiše ngwana a no tla kua ga ile go lla re go sa re badimo ba re ke je nyoko badimo a ke dire ntwe ke ne mabaka gore wa ke sa dire ke tseba bokotsi ba yona go na le sporofeto se se tlišang ke dira mo go motho go ne sporofeto se se tlišang ke badimo diporofeto di a fapana nto bohlokwa gore go le ngaka goba moporofeta o swantse o ithute go lekola sporofeto gore se e ka ba sa dira se e ka ba sa badimo o kgona go dira nto botse go tla moyo mongwe no re no tlogela ntwe wena o tšee gore ke badimo ba geno o e tlogele ntongwe le ngwaga go e senyege mma go rena wa go tshwenyang ka gae o kae
a ntshwenye O be kae? ke tshwenya ke ngwana wa moratho a gona o ile gae ke ra wa tlaišegang kudu wa ileng a tshuma ke batho wa ileng a betha Sure. ke a buti ke ana ke tlileng le ene motho wa go ba le badimo ga a šetse badimo ba mo tshwenya o lwa le motho o mollo mongwe ke tlo go tlhalosetša story se sengwe ne nna sale ka se bona ka gae wa nkwešiša ka 2006 ka nako papa a tshwenya ke badimo papa a se motho le go lwa le batho a ka se ko marogo a gage ke ile mo bophelong baka ke ile ka bona nto ga tee ka letšatši le le tee e le ge mogala ba thoma re tsogela matla ka gae ka letšatši le le tee a re etswang ka mo ka mokana ga lena etswang ka mo ka lebaka la re be re bona re nto e mogala bo a e dirang ke semaka baagelwane ba rena ba napa ba batamela taba ela ba e tsena ka bogare ra bitša boabuti ke ra borangwane ba tia tate ba mo iša mo ba mo išang ba re mogala bo a se boloi ke badimo sale a thwasa a senke ya boa gape nto eo mara e tipotsiša gore nke be re tlogele nto ela nke be go diragetšeng ke kgopela o botsiša ntate morena ke belegetswe ka lapeng la mogala jwa ngaka ga molwetši ya nang le badimo ga ba mo tsentšha ka mola lebaseng motho le pefo a ewa go na le nto ya tle go e dira kore o santse gore a laetse ga a le ka mola a laetse gore motho e ke badimo ga a no re go tsena ka mola awa ke belegetse ka lapeng la mogala jwang wa bona tabeng ya koretso mama ba bantšhi ba no go botša batho gore ba tukwiše ke ya mathomo ya phoso mabele moroka go na le mangaka mangwe ge ba go retša lethwasane ba no go lefa mantšwa gore ge go feta nako so owe a se yona nto eo ene ke e bolela gantši mo radiong gore ge o le lethwasane o e ya go orela lebeya sa dumele gore ba go botse gore o direng o e dire ge re bolela ka lebeya ke go dula fase godimo ga legoga la segageno go ba le taelo ye re go retšang yona ba go pipa ka lelakane le letšhweu lebaka le legolo la lebeya ke gore re nyaka go tseba badimo ba ba leng mo go wena gore ke bomang gona ba nyaka eng a se bana ka moka ba tlo wang ka gare ga lebeya re ne badimo ba gabo rena ba bang ba e leng gore ba ile ba boloka ba boloka ka gare ga mawa re ne badimo ba gabo rena ba ditšhupe re ne moya skreke re ne badimo ba gabo rena ba metsi re ne badimo ba gabo rena ba e leng gore ke malopo thwi so ka mola gare ga lebeya re nyaka go bona re modimo wa go swereng ko mo jwang ke search lebeya ke search ya go tseba gore no motho o swere ke mang o nyaka go phethelwa jwang ge re tsentšha ngwana ka gare ga lebeya ke dumelelana le mama go ba le ntwa e dirang o mongwe wa thothomela so o mongwe o no mmona gore motho o nyaka go wa marawe ge o ka tukwiša ka gare ga lebeya wena o le go lethwasane wena ka bo wena wa tepolaya ka lebaka la re o aga ntlo godimo ga foundation e phušogileng lebeya ke foundation ya motho swantse ge e le ra wa then re tlo ema re a go fa nako re tla re a go tsentšha gape ge go kgonagala ge e le gore a re a bona nto re e nyakang mona a go gapeletše ge go wa o wa ge e le gore badimo ba fihlile go wena gobane ba rena re ba nyakang ke badimo go ne motho mongwe ne modimo wa tšhupe o ne kgone gore mo tsentšhe ka gare ga lebeya badimo ba gage ba re a re badimo ba gowa a re badimo ba go re tlo bina re badimo ba go ya thabeng le go rutwa dipheko fela ye mama wena e go tlabileng o boneng ke mokana ga a le gona mola ga batia ngwanela fasupu ke a batamela ke a botša gore ke mang na mama ka e no ba mosadi moatšhuana fele go lola ka lapeng la bošuana be ba sa tsene kereke dilo tša badimo di se gona ke no raya ke botšhe ke maafore ke mamma ka re aowa yena e seona ga ba ka tikgomolela ke re ke mamma le maafore le tatemogolo ka moga go ntšwefiša ka one ebile a se ka botšha gorana tatemogolo ke mang e fole gore ke mamma le tatemogolo
yengeno e arabe ko wena ga wena o e bone jwa ke ilukwa botse ka taba lona ga botse ke e hlaka-hlakalale malena ga ri ya le gore ga botse ne ke le seemong se le gore ga botse le go bua la o kare ka setlhalosi ke mokana le leng a kere a o se wa mola go na le badimo ba ile gore ka nako ya go wa o ka sewe ka mokgontate morema e bolelago mara gantši le bina se sengwe sa ntse o se tlisitse mo go ba be gwa bina le bona be ba laetša batho ba la gore jwalo ga ba bina mola go nna le seso a ewa ka ena be a fo o bina o mmona gore o bina ka senama metlha ena o lapile ke re o lapile gore o bina ka senama ena o ile wa bolela polelo moroka o ile wa bolela polelo moroka wa re motho ya swereng ke badimo ga lapi ebile a ko ba gongwe le gongwe se a swa morota nna ke bina weekend nngwe le nngwe mabatong a go fapana yene mantaga o ba mo mantaga ke ba mo ge o bina ke gopola monno mong a mpotša re ge o thoma o tsena ka gate ya police station o apere uniform o tšea bo wena bola bo šia ka ntle ge o tsena sedimong bo wena bo a tšwa o šala le medimo ya geno morota o ka se re o bina wa re o hlabile ke mootlwa o ka se re o bina wa re ke swere ke mohlapologo o ka se re o bina wa re aoawale o ka re ke nyakwa ntlwaneng ke tla boa nako ya badimo o swanetše morota o ba fe yona ene o bine ka nnete ene le bona batle go wena go na le bothata mo o kry-a abuti badimo ane le bona mara le dilwana di le gona ke bolela ka lona lefofonyana o swanetše o alafe molwetši a fole o thwasiše nko bue gona mo e se ke ba le miss call o swanetše o alafe o swanetše o alafe o alafa eng o alafa lefofonyane le le fole ya then ge le fetša go fola then o thoma o thwasiše ge fela badimo ba le gona ene le gona go ya ka gore ke lefofonyane la mohutamang go ya ka gore ke lefofonyane le le hlolegileng jwang mafofonyane a re gopole gore ka gare ga ona go ne le letšwa lefofonyane la mathomo e ka bala gore ba go jela mona a ba nyaka o tsena sekolo a ba nyake go bona o bereka ba go šešerekantšha kgopolo mo gongwe ba lebeletše go rutega ga gago ke la mathomo le ke la go hlola ke batho lefofonyane la bobedi ke ge o ka tšea selo sa motho ba go bereka ka sona o ka kry-a badimo ba le gona go wena gomme badimo ba leng gona mo go wena ba tlistepa ke bothata bo bogolo ba gore o ile wa senyetša batho and then motho wa mokhuto o tshwenya ke lelo tše pedi ka nako e teng ene o ngaka ye e leng gore o ka se kgone gore yang gore o laletšwa le o sa tsebeng gore le reile ke mang ge seemo se le bjalo morota se o swanetšeng go se dira ke go nore o no ba le nnete go batho ba gabo molwetši gore batho ba gabo molwetši la mmona motho a ke gane badimo nabo mara o senyeditše batho ke tlo lekana le yena mara go na le kgonagalo gore ke pallwe ya o bolele nnete bjale ka ngaka o swanetše o e bolele gore go ne le kgonagalo ya gore ke pallwe go na le lefofonyane le e leng gore motho o bolaile motho gantši motho wa gona o mmona ka ge e le gore o phela a bolela ka batho ba ba hlokofetšeng a ka ba le badimo wa kry-a e le gore tseleng ya gage ya bophelo o ile a ria phošo ya gore a bolae motho go a go ya ka gore na o mmolaile ka maikemišetšo goba ga wa mmolaya ka maikemišetšo na mokgwa mollo mongwe wa hlokofala lehu la semaka ba gabo ba bealetšwa go ne batho ba bangwe ba bolaiwa ka lebaka la re ba berekile ka gore ba thule ke dikoloi batho ba bangwe ba hlabiwe ka dithipa madimabe a wele ngwana motho a ra le kua tenwela tša dinwelang a kwata tše lebotlelo a go hlabe se maikemišetšo a mokhuta o a kgona go lokišega mara ye e leng gore o bolaile motho ka maikemišetšo a e kgone go loka so mola go abuti sa mathomo swantse re o nyako tseba gore na why lefofonyane le mošetše morago le tlile jwang le hlotše keng na o riileng a dira eng
ga ga bo ba sentse kae go na le lefofonyane le e leng gore moruta le hlotse ke lebaka la gore batswadi ba rena ba tshwentse batho then ge batho ba fosha ba kry-a batswadi ba tiile lelo tšela di swara bana gona mo ge ngwana o ya go moalafa o swanetse o tsebe gore na nto e tswa ka itlile jwang so mola go abuti pele re ka tsena tabeng ya sedimo re swantse re nyake go tseba gore na lefofonyane le tlile jwang ene a gone ntwa sekelema ya go feta lefofonyane ene bontši ba batho ba bantši ba no hloka tsebo ka taba lefofonyane gobane lefofonyane le sepela le modimo ka bolona ba le tlama ka mobu wa lebitla gobane lefofonyane ka bolona le ya porofeta le gona go botša gore ba go tlemile o le lapeng la motho le re tšhaba ge le fitla kua tseleng le go haekele koloi e go namele koloi o ye go fitla mo o yang go fitla gona o se ne selo ke lefofonyane ba leleng le ne maaka kudu le ka bolela motho wa gona a ka bolela le wena mo a go swere ka leleme go a go fitla o mošia Durban ge e le gore mošia Durban go fitla o ne rona go lokile ene le ria gore ge ba go botša ditaba wena ba go botšang wena o tshepe so lefofonyane le kotsi le ka no tsoga le go botša re tshuma ntwa geno ke ile ka thuša monno mongwe ko radiong a pšhatlile ntwa gabo ka moka a epile molete o mongwe o mogolo kudu a re wa le nna ke o dula ka mogare ga molete ke tloa ga ntlo ka mo kore le kgona go botša gore o dire ntwa go se kgonagale ene a gone lefofonyane le le dumelang gore o kry-e thušo ntwa ke nyakang go e botša mama ke gore ba swanetse ba gopole gore batho ba ba noketseng abuti lefofonyane le ba ka se dumele le etswa mola go yena ge ba ekwa ba re abuti wa thwasa le bona ba kgotletša wa bona mollo gore sela se le mola go abuti se sekebe sa tsoga se tswele so gore re abuti o swanetse go phetha ditaelo a tišitše gore lefofonyane le sepele le tloge mo go yena go šale badimo then re kgone go tswela pele ka badimo re bone gore bereka jwang moraga ke be ke dimo kwa abuti man go na le tše pedi tše tharo tše e leng gore a di tlhalosa mo ke nana ke re o ka re a ka ra botša se sengwe pele le tsena go wena ntate moruta polelo e bolelang ke ntate moremi ke e botšišitše gantši mo dingakeng ka re mpotšeng ga e ba go ngwane go na le ntho e le gore o e dirile ga gona motho e le go mpotša le nna ke ba le moya gore a ka re ke ba shemanyana na go na a sanka ka kwa selo go fihlela jwale ke bona gore ao gape jwale ntwe le e tlile nna kwa abuti le re o swere ke setšhaba se ya mogobatša be ba re ba mogobaletša eng be go diragetšeng mama nna kaya ke mokana ke seng kaya ga se ya gago ga eya a tsena ka mo ntlong eo ya mosetsane eo ngwane ba re gore ba re be ba le jwaleng ga ba tloga kwa jwaleng o no ba šala morago yena ke taele sa gagwe o no ba šala morago le yena a tsena a fihla a dula ga a dula o rata bana o fihla o bapadiša bana bale ka kwa ga batho a kere ke mokana ngwane ga e ya ka kwa ba ile o nyaka o tseba o mongwe ntlo o itse ga a fetola e sese gago a re ga nkare ngwanene o ile a rela mang a reng ke tlo ba ke thoma maka pele ga modimo bano ba mo feleletše pele ga a dutše o mongwe a re tla re mo teng nnete go ba le masogana mabedi ba kwana ka polelo mara monga ntlo e ngwane a tseneng ka go yona o re ga nkare o ile a rela mang a reng ke tlo ba ke mothoma ba swara ngwanela ba tia ga ba tia e laetša gore a re motii a ruthetša metsa go fiša ka ketlele a motšhela ke mokana ba tše diaparo tša gagwe ko tse di na le madi ke mokana ba sepetše le tšona gore ba ya kae le tšona a ke tsebe ga di boa ba tlile ba di tsentšhitše dikhontomo ka mogare a se se ya gago ga a tloditša ka le latelago tše di butsweng gore tše di tswaletšweng tše di tswaletšego jwale ka gare ga pelo ya ka kare go ere gore ba tlo gore o raipile ene e se motho wa gore mo basetsane ga a gona nne ke motho e le gore gabotse le so se selo mo go yena mo se mo ratiša go ja o rata o ja wa ema kore mo go jeng mo wa ja ebile gantšhi ka gae ke ihwetša ke morekere o enyana o fo ba leko thwi wa tsena a ka boela ka pitšeng ga raro le robetše wa tsoga wa ja go sego ke wa tsoga wa ja le laboraro o jalela mafelo wa robala
a fetse a re mama ke ja ka kudu o ka re ke a senya ya a dire dilo ke mokana go fotlakanya a dire dilo ka moswana ga go esa a re mama o ka re a ka bolela le wena ga botse mabane ke mokana ke polelwa ga go ya lego ka yona nka dula le yana ka ona mokgo re phela re le tshingwaneng ya merogo re ka se fetse letšatši re le mmogo re bolela ga botse o rutlolega mo e lego gore a tswa sepele ga a boa wa mmona gore ga a sa lela wa kgapela o bolela setho neng o tšekile ke lapile ntate Moremi ke lapile a botse ngwana o pelong ya gago ngwana yo re ke tsene ke a le dumediša batheletši ba SK ke Maria le go gola ntate Makunyane ba kgopeletše ke nna go ntate Moremi ka baka la matata mmago Makunyane mara o mpoditše ka e mongwe lesogane e rengwe ga nne o tla mo le ena o na le mathata mohuta mang ka re o ka re aga botse e moye o thasitswe bjale raete jwale wa gana yena a nape a nyaka gore a tswelelele mohlomongwa ga ka ba le ntate Moremi ba le ba babedi ba ka kwana yena ya gagwe ke lona le ga ke go botša kere ke tšhaba go bolela dilo tše ntšhi ka re ke a te tseba ke msela nka tla ka šala ke ba le bothata kore dilo di a direga ke a tšhaba go dule ke tšaka di direga mo motseng mo baagelaneng ka ge le gore le yena o tswile a ya kae ka Thaso yena o fetse ngwaga le kgwedi 5 o ile mowe Thasitše a la raete tšatši la goroga ga re laela ngaka ya re wene wa gago o tlo alafa mahala ka na gore alafa mahala ka re ga ke bodiša a re o alafa badidi ka re ke bodiši ka re ga e bago sedimo sa gago setši o tlo alafa badidi a e tshwenye mara ga ke fihla gae ke hweditše ngwana o diaparo tša go phekile mara go se seeta ke mmoditša msho 3 times ka re diaparo tša go ja felela a re di feletše ka re seeta se sengwe a se gona after matšatši a re mama wa rereša seeta sa ka se gona ke ja ke nyakešiša a wetše le gore se na le mo se išitšweng ya gago be ke senya ke gore ke nape ke tsena ka kudu go tšhaba mangaka ke go ka go bolewa ba tšhaba ya Moroko jwale mama o kry-a thušo jwang o tšhaba batho a ke re ga o bolele batho ka maina o re ke nyakala ngwana ka thušo mara ka lebaka la ge o sa lokologa ga gone molato a re tsene lapeng la gago mama go riagang ka lapeng la gago ntle le bana ba wa ka ona ntho e na le tšwela pele tate Moremi sa le ke yaga ka mola ka 1998 ha ke na tšwela pele ha go agege ha go jege ke no phela ke motho wa go phela ke ya dikitchen o fitlhela ga ke lapile 2021 la mafelelo ke tlogela go ba kitchen ye o ngakeng ola o ngakeng ga ke bereka ke sa gore ke fe o sejo ke fe ola ke shede ba ka fetša ke lapile ke dutše gae ka mola bapaka taba le gadima mola lapeng ga re tsena ke itinge re ba ba ke maoto ba ba ke loto ke ba ba ke letheka monwana sho a ke tsore monwana o itšeng wa nkopa gore mehle ka mabane monwana o sentse gore o runye ga gona taba ke no dula go tswa ke ya tswa ntate Moremi fela ke boa ke le fela ka ra ke na sela kgwedi e fetileng ke tswile e le ga ke ile mothong a re go nna re man ka mogwele gore o na le mathata
tšea batswadi ba gago o batliše ka gae ka ra ke checka re pudi ka ra ke nayo a ra go nolofaletše tsomakgogo ka re mama ka o kgausu ke tla ke mo tšea ka maoto ke sepetše ke ile kua go mamma ke re ko mo tšea go ya ka mokgwa ba itšego ko mo tšea ditaelo tše mphileng tšona ke dinoketše ka gare ga scaftini se e le gore ga se bereke ga ke boa ke santse gore ke tle ke epele dilo tšela ga gona motho a ile go a re go nna ra ka nkgašetša nna ka gaka ba nne ya fela ba re tšea o dira mara ba re ke sepela le selo mo go nna okay ke tšere dilo tšela ke di utile ka mo scaftинeng ga ke boa kwa ga letšatši le dikela ke tsomele peke ke epaepile gore ke tle ke epele tšela ba tšheng ke di epele ga ke lo tšea ditaelo tšela ke ba di tšhašitše godimo ga tša go tšhaša ke mokana ke hwetša dilo tšela di hluhlologile mo tšwale ke makala ke re kgante go era gore ntwe a e sware awa ke fo epela ke mokana ke tlo hlapa ke tšea se sengwe sa go hlapa a ke fetša go epela jwale ke hlapa ka tsela ba tšeo ke hlape ke mokana taelo la ke swara a seela ba go nne yona ke mokana ga ke re ke e swara e kgorofawa ke fo tšhele ke re mola ke fetše go tšhele ke a itše ke dula fase mo tafoleng a se yona ka mogare e na le half cent gore e kae ewe ba re ke hlapi ka ena a ke tsebe half cent gore nokatše ka mang a ke tsebe ke mokana tšatši le lengwe ke bula microven ke hwetša kgala ntate moremi kgala maabana ga ntsheng ka mo microveneng ke tsekgala ke eng na kankrab phoofolo ka metsing o ipetša ka gare ga microven maabana ga ntse ka mo microveneng be ke noketše borotho ga a hwetša dipoelo go nyaretše lentšu la mmitša e no ba le gore a sanka a dumela ande ngwaneo o tšhaba go tla gae ga sepetše january so o tla december ga a fihla o fo phela ka mo lapeng ka ngwakong ngwako ke nao na le thurumonyana o fo phela ka mola ka gore ga ke re ke a tšwa ke re ke tšama ke sepela ba re ba mo roba dišale tšhwene ngwana o na le selo ka mo teng ke mokana nthwela ya sepela e ba mo mogolong ga e tloga mo mogolong e tsena molala o e theogela lethekeng ga a sa toileta ke mokana ke na le mošemane gape le yena o mmerekwaneng o patagantše le sekolo ngwana ola always ba mo pakela taba ya kotsi ya koloi le gona jwale a sekgale se se a gago a tšwile ba bolela ka kotsi ya koloi ke mokana gone jwale o laka letsogo mo a leng gona gore ga ke kgone go bereka ke ba ke letsogo mama ke ra ke tsere ke tlo tšang ka beya gore ke ka go thuša le yena ka mogare ga teng ya gago o na le selo se se sepelang o fo phela lla ka teng o phela a robetše ngwane ga a tlile gae ga a fihla ka moswane o tlo ba sala robala ga o re o mmotša gore lebaka ke eng gore mmele o flo o fo phela a lapile nete ga a tsena ka mola jarateng fo phela a lapile fo phela a robetše ngwanyane ana ebile ga rate le gore ba be ba tsebe batho gore o tlile mama o boletše ka taba ya gore ke a go kwa go bontšha gore batho ba sepela le dilo le wena o bontšhitše gore go na le selo se go thong o sepela le sone ba rialo ke re jwa lena re fo bona ntate moruta re fo ba batho go sena tšwela pele ga o kore o no bora batho ga o tshwenye motho mara o no bona gore batho ba ke a ba šitela nako ntšhi ke phela ke nnoši wena o kwa eng mo go wena mohlomong gore selo se gona nna se ke se kwa mo go nna le monwana šo ke letheka ke maoto go na le selo mo leragong la ka mo letsogong la left ntwela a gona ngake e nkwešišitše go a ke bolela ka yone e kwala o ka re ke tsene ke selo o ka re sebokwana ya sepela ene e sepela bohloko ke mokana ke no re laga ke dutse ke na le batho ke iše letsogo mo ga ke ikokobetša so e a ema
wa e bona e re ke tsene gannyane ntate morota gore mosadi o ja mpotsa case ya ge ka fommotsa ka re wa tsa re ke fonya ke ga bontate moremi gobane motlhakoleng ka gare ga lapa la mosadi o boima ba robalela mabati ba robalela ba la dikobo ba robalela makereiti a go sepontšha a go mpete a go sa go ja maloba omphone jare botswana jwa mafelelo re phatile teaspoona acha le hono re ke tswa ka next door ka re lo išetse gomme re sera ba ra fehla re senajo fo ra gore jona jo batle gore ne ba re a lo iša e fa matatswana re iše re thuša ke merogane re e lemmeng ka mo jarate kore fo bona re mo lefaseng go sana le motlhako ga gona source of income batho ba sa hlaka batho ba sokola le bana ba ke nagana le di-depression masogana ka nako ba robala ka tlala ba sena roll on ba robalela mabati digrade a go sponge le kobotšantse ba dialago mo mabating a sore ke tša gore wa bona gore ga botsebotse mo go boima di-depression boloi dutse ka moka ka gare ga lapa la mosadi yo a wantate moreko e nna re imetswe ma gorena ma ke gopela o phurologo o bolele le nna o robala godimo ga lebati ke le terasana ka mo fase ke ya di le mabati go ne ba le grade ga magrade wa bona go bolela le nna mama o bolela le ngwana wa motho o moso ka 2010 ge ke le sekolong kua Waterberg FET College ko Leboakgomo ke ile ka robala godimo ga lebati ke paka ditena ge ke fetša ke bea sponge ke tseba boroko ba godimo ga lebati gore bo jwang ke tseba gore go robala godimo ga lebati ditena tšela ka morago ga nakonyana go tšwa dilo tše dingwe ka dikhunkwane tše dintshoso di go sepela mo mmeleng sa tšhabe go mpotša bošuana ba ka gae ke belegetšwe ka gare ga bošuana ke tseba go ba tšhuana gore go ba tšhuana ke go ba motho wa mohutamang yawa gona go foba ka mokgontate moremi ka gore tše be ke sela kua dikhišeng o di tšhubile mabati o phaphile diaparo o tšhubile go ba le nako e ngwe ya tša terekere kae ke mokana nna ba tlo mphounela ba mpotša ba re gape ka moga ga go terekere še itletše thutho e ya tšwa ke hlwile ke tsomana le terekere ewe mosaro ka moka go fihlela ga ke tlo e kwelela gore ke ya ka mokwete ga ke ilo fihla ke botšiša bana ba le ba ntshwareša mo go fihlela ba mpotša ba re monne o na re tšo mošia mokadišong ka Jinfes nnete o nyaretša e tšwa mokadišong ka terekere itletše napile o tlile a swere 25 ranta ka mmotša ka rana o re a jwang ka 25 rante e swerego a re mama ko re a dipampiri tša gore ke kgone o tla ke lokiša dilo tšaka bja ngwala le unisa ke mokana nnete o ile gona mo inthanete o tšo dira dilo tšeo mara dilo tšona o di tšere ka malape o sena sele o tšhubile o pšhatlile mabati ga ke mmotša ke re o reng o rea dilo ka mokgo ka bogale a re dulotšetse se reela pati kgale dutse mo ke na le toropinyana o pšhatlile ala mabati a sego a rera ke mokana gore ga ba reela dipati ka mo wene mamathaka tša gago di a aga wene a oage ke re batho ba agela ke bana le banna jwale nna ke tlo agela ke mang kare ke tsona tše beng ke tetshelela tsona ko a o pšhatlagantse o tšhubile o direle motlola jwale re robala fase molepo alright o hloka thušo o sa hletše ke boloi mogalabe tata go bana ba o kae mama o gona o ja bušwa o ja bušwa le kae wena o sa kgone go ka bušwa bo ebile o tlaiša le ke bana ba e leng ba gage monna o ga a tlo sepela ke le re a ke sa tseba ngwaga gore ko feng ga e jwa ka molalapeng ke tsogile nna ka suesuela mo lapeng ga ke suesuela ka lebala lesuele ka ntle ke itse ga ke boa ke itse ka re lesuele mo lesuele sang ke le bona ka re ga ke botšata ba lesuele ba re lesuele ga le ka timela motse wa thubega nnete go le gwa tsoga raurau ka molagabe
ke na le ngwana ya thasitšwego ka ntle le ba babedi Heba. firstborn wa ka e thasitšwe ke mokana ngwanela ga a thasitšwe ke mokana moolo gona bego a thasantse a ba dira tsona ke tšone mo tšea ke moka monna yola o ganana le ga ngwana a pea dihlare tšela mola gore nna ke mosione go a bata bagolo ye e le gore jwa le go ile go atla go a lua ka lapeng ya gore ngwana o apeile sehlare ke re o nyetse o ntse ba gore ke tswa ka lapeng la ngaka la ka gešo morupa wa lla jwale o tsene ka mola o ntšere ngwana šo thasitše re mo išitše nna le wene le o kgona a santse gore a apeye dihlare wa gana ngwana o ka nako e be a na le 9 months pregnant monna o le o la phusha ngwana ola ka baka ka mahlatse ngwane a ya tia ka letsogo le a tšhireletša mpa ya ngwana o ke mokana ke mola a ya go police station a botša maphodisa re moteile ba mbiditše maphodisa ke fihlile mo le police station ba re le swere monna e la tia le morodi yago ka re sa le banna le ga nka omana le ena a sa nka dumelela bana gore ba tsene ka gare ga rena ngwana yo na le mmotši gore o na le kgweditše kae ba mmotša re ke na le 9 months ka rana motho wa 9 months o na le maatla gore a ka tia a kgone ga phusha ngwana ola ntate moremi ntwela mo go nna ke pain ga phusha ngwana ola ga ke kwa modumola o le ka mebeke le ka metseng ke tšhwile ka mapona-pona ntate moremi a bona ngwane a sa tsebe le pona laka le ba masogana ke bolela be a se gona ke tlišeditše ke o gone jone re sa tla go naemo se apare gore ke tšhireletše ke phedile ka pain nako e telele a ke bolele le motho e mongwe ke itšega ke bolela before tše di tlo direga ke lemoša motswadi gore a ka thaba a re ga mphetola a re lena baswa ka re a le tša bohlwa le ema ke re okay e re ke mokgahlise ke se ka ema mara o luisa ga e tla go nna go ja go sena selo sa go ja mara monna wa bereka o makgweng o mo tseba a bea tša mo a mo kgopelela maupi kwa hostela a dula le yena le sekolong ngwana be a ija fela ga nna ke ka tswa ka kitchen ba bolela le bona ba re mama ga go ka tswa wene re tlo ja re tlo apara nnete go bile jalo go fihlela ga a dira ye ya ngwana ola ba mo swara maphodisa ga ba mo swara maphodisa nna a ka bula case ka go tšhaba batswadi ka mokgobang go ntaya ka ona ke mokana case a gona gore feletše kae a sanka ke tseba a boa na le maphodisa a tlatša diaparo ya ba ga go seplang ga gagwe ka 2011 ya ba ga sepele e le lehono a re ga a dutše ga a fihla o hweditše bakgotsi ba gago ba kgale a wa ba le mosadi eo a nago le yana ka re sebaka se a boa a tsentšha divorce ntwe bohloko e le jwale ke ka se le balego tšatši leo ka go saena dipampiri tše tša divorce ke letšatši leo setlogolwana sa ka se ilego sa hlaka-hlakalana sa ba sa hlokofala a ke tsebe gore go diregileng ngwane re letse re kitimile a ba re sepetlele a felelela sepetlele divorce e sanka tšwela pele ka yona sa le ke swara dipampiri a swara dipampiri ga ke tsebe ga a sa feleletše molato ke le jwale yankga aowa wa gola gone jalo gae o gola phei gone jale
okay ke be ke se tlo butša ka taba e go thweng ke spousal maintenance gore ga se nka la fihla maemong a ebile nka se re ntate morota ka mokgwele gore a nna a sa nka ka thaba mo bophelong jwa ka gore ke na le monna ga sa nke thabiša ke selo nka se mo supportiše ka re batswadi ba re gore na ba re baswa le kwana le go tlhwa le emaema re kwela sa ruri nka se mo supportiše yeo tsentšhe ke nna sekolo ka tšhalete ya dikhišing mosadi beng ke mmereka a saena cheque a re ngwana o kae ka re o gaya ra o phese grade 12 ka re a re jwale o re ya jwang ka re aowa a saena cheque a re mo founele mmotse ngwana o išitše ke nna sekolong ka moka ba šitše ke nna sekolong o monnyane o ke ile ka bona ke palelwa o re tlele le a re sentele pampiri wanela o sentile pampiri la ba fetše mo araba nako le di-strike napile re jara ba founela ba se ka tlho ba swara founu ke sepetse ntate moremi le ngwana ola ke motšere ka re tla ko go iše ka re ke thomme kae ke mo išitše gauteng le wene nka sepalele ke la go iša ke mo išitše re sepetse ke tšo felela ke tšhalete gara sebaka ga re fihla mo university ewe re kopane le ngwana wa batho a bereka go mola o no re gare go yena re ntšha pampiri a bona ka mo first page ya bona ba ngwadile we done all o no re ga e ntšha re bušetše a founela campuseng a re ngwanele moso wa rumeso show a re wene mama boela morago ka ra ke tsole gore gabotse ke tšwa kae ke ya kae le tšhaleta go namela ke naye be ke šetse ka 270 ka mpotleng a ke ya mo university ya ngwaneo ke tlile ka thata gore ke boe gae ngwanela batho gore ke tlo go fa tšhaleta go namela a mpha a rona le tša go ja ka re be ke sa bolole le nnete sesemaria ke rekile di-popcorn tša 5 ranta ka re ke di swere a ke re ke swere pekana ka re ke di swere ke swere di-popcorn ke fihlile ke gafotse popcorn so ke jele ke nwele metsi ke robetse ka moswane ke feleditše ke nwele metsi ke nwele pilesi ke tlile gae ya ba ga ke šile ngwana ke sekolong ke mmone gore o šetse sekolong go boima banna nna re imetse ntate more ya no a bona re go rweša matšetše re imetsiste go na le mo re rolela go ntse batheletše ke itse ka leboga ka kudu ka maatla ge ke kopana le moremi ebile a tetapa gore o tlo re thuša gape nna re imetswe mathata ka moka a tla godimo ga rena every day ke nagana re ga ba tepolela selo batheletše ba ye kwa ntate moremi ba tlo bona re gabotse re imetswe ka nnete ya wa tseba gantšhi case tša go swana le jeke nna aus maria ke di bereka so ke tlo mo thuša mama ne ke tlo leka ka maatla ke bone gore ke mo thuša jwang o ne bopi go njwala re bolela so awa bona awa go njwala gabotse o tšo kgopela go magelwane gore o kgone go ja ke kgopetse gora mogolo a bona ka fo re lo išetše ka tšhabo e bja gabotse ke gore a bo gona kore o no re tlalletše bopi o tseba gore bopi toutalago a bo gona ke šhabile bja gabotse ka re ke ya kgopela ke gore ke nto išetšeng banne ke mana ka apeela bona ba ja ye o robala ka lesusu mo a robalang ga gona motlagase awa ke na tšhalete le ya keresa ke nae o kompotse mo mama o dula ka gare ga ntlo ka kang ke dula ka re ga two room ke e kgaotse ka lešela sa le ke yaga ka 1998 ka ngwadiša rtp nakona di sa tswa di tla ka magaeng ke mo go dulago tša mo tša gona mo Jennifer's a ba lekane ya o ka bolela ntate o dula nnoši mo a dulang gona o dula nnoši a ke re jwale ba motšhaba bana babo ba motšhaba since a bajwa awa le founu a sanana ore go a swana mama a ke ra ke foune ke go a reša a founile ke motho o no phonelela ke nna be a sana le yona ke motšhaka gore o kae
if ke sesotse ke re tla re tleriše a fonele ka motho o to tshwanela le namba go a hlwele motho kore ba sheba motšea jwale ka setlatla wa ema le yena a le mo modirong wa bereka kore wa tsa dikeng o tsana le ka moo ba re go sa tsene ga o le gona o šetse o fore ga gona taba le ga ba mo phuša o fore ga gona taba a bontate moremong kalafele ngwanekwe wa tsere Ausi Maria nna a ke na bothata ba go ba thuša ke tlo no gopela gore o rie so Ausi Maria o re ngwalle letter ya go gopela di donation tša lapa le ene ke gopela gore re ye lapelle re ye go ria bohlatsi ba gore ke nnete marobalo a ba bolelang kona and then ke tlo busha dilo tše ka mogare ga page ya rena gore ba ba ratang go lahlela le ge ka ba 5 ranta 2 ranta 10 ranta 100 ranta ba tsebe gore ba lahlela tšhelete kae ba ba nyakang go thuša ka diaparo ba tsebe gore ba thuša jwang se nna nka seria morota go sa sanka nka ba thuša ka go ba rekela dijo and then ka ya go tseba gore ge ke ya go dula fase ke tseba gore bua le kua lapellela go shota eng le eng mo e leng gore le nna nka re ge ke bolela le ba bang batho ra bona gore ka gahlantšha dihlogo buang bua le ka banna le basadi ba naga ya ga borena ba ratang go thuša go letter yeo yang go engwala ya di donation Ausi Maria ke gopela gore go di shopo tše ka moka le fete le lahlela ke nneta gore di shopo tšela tša molagae o mongwe a ka lahlela letswai o mongwe a lahlela sefago o mongwe a lahlela eng re tla be re dirile se sengwe sa go thuša batho ba ga borena fela se ke nyakang go se dira ke se morota a ke tloše leswiswile ke tloše thokolosie ke tloše mathata wa e lapa la mme bana ba gage ka moka ba swanetše go tlaišega gape boloi bo botseneng ka molapelele moroka ke be ke duma go kwa buti gannyane man ke a moganyoga ya leka o se ka ditlhobola koko ka le ka no fa buti gane le ka ya buti o hlwele ra go lena dilo tse ba di bolelang ka lena le lena le ya di bona mo go lena di ya legakantšha wa e no ba nnete o bona e no ba nnete ge di tlo direga goba ge wena o tlo di dira go no tla eng mo go wena goba go direga eng you thomile ke le mmerekong a botse ke sa le segweng o thome neng go bereka a go sa gopola ga botse ka 2012 ka 2020 wa ba o thomo hlakahlakana o thomo hlakahlakalana ka ga botse thwi nneteng ke bo 2017 ka re go gopola ke laela seso mongwe morišana ka nna ke mmotsa gore ke a bereka marausi ke imetše gopola ke molaela ke re ke bolela maro ka re ke re balwetse ba nkemetše kwa gae ke le ka kwa segweng gane nnete go buao a ke fitlha mo ke gona mo lebala ke sa tloa ke sa tseo e tšhweulentse gore ke efeng le legono le go sa noga gona ka mogong ba re o na le go bolelele bona ka magae o tsa lebelela gabotse ditaba mareng le ka se fetše letšatši le thabile le wao ke a pherekana botse no change gona mo a tseo le ba ka botse no change gona mo o hloka gore prof a go thuše wa ke nnete go a hlokagala gore re mo thuše gobane o dula nnoši ntlong ya leswiswe go bonolo go yena gore a ka fetša tšea dithapo a tepolanya and a se nto re nyakang abuti a ka phutha dibeke ka tsamaya le yena go sasa a ya ga ntate Makweng koko go sasa nka romela batho ba ya go yena ba ya go bereka motse fela ge ke fetša go bereka motse o jang go kosa re mo rekele dijo then ba ke ba rometšeng ba ye ba tle ba re bontšhe dilo tše e leng gore ba di kry-ile ga koko re tsebe gore ge e le gore di-donation ka moka ke tlo fa Ausi Maria gore dilo tše ka moka yena di tle di be godimo ga gage yena a rie letter ya go kgopela di-donation nna ke tlo tšea letter ye
ke na le mo ke tsebang gore ke tlo isha gona le nna ke tlo ba party ya ba bang ba ileng gore ba tlo donatela lapa le ke tlo berekisha mokgwa wa gore re thushaneng go donatela lapa le a re gapeletse o ya ka kgonang o tla ba kgonne dishopo ka moka re tlo ya re ye go donata lapa le gore lapa le kgone go tsoga le bega botse ka lebaka la gore ge re le batho re swanetse re thushane mme walla ene tate le yena o swanetse go tseba gore lapa la ka legolle le ile radiong le nyaka thušo ka lebaka la ge nna tate ke tswile ka gae tše dingwe tša dilo moruta ka gare ga lapa ge go ne ditshele se re le banna re swantse re tšee maekarabelo mo e leng gore o swanetse o lemoge gore ge o e tswa ka gare ga lapa la gago go tlo šala go diega diphoso gobane mo gongwe tateng ke ba le gona nke ba e tswa paying a rekile dijo ba ka kua gae ba jele mara ge yena a tswele a dutse mo a dutseng gona tejela wa gage mogolo a lebetse gore ke tsekene le bana ke bothata ma gore na re tlo go thuša re tla go thuša ke tla bolela le malefo go sasa o tlatla and then o tsamaye le yena o ye go topa tšeo di topang tše e leng gore ke tša dijo ka gae a re a swanela go go thuša ka dijo fela re swanetse re go nyakiše mošomo gore ge batho ba ba tla beng ba go thušitše ka tše ba go thušitšeng ka tšona ka morago ga methušo yo o tla beng o e kry-ile le go ka kry-a mmereko mongwe wa dikitšhi o tla be go rile se seng se e leng gore at least ge kgwedi fela o tla tseba gore bana ba gago ba thuša yes boa buti ba godile santse re ba thuše ba fole mo bophelong re ka seeme ka bolwetse morota bolwetse a botle bo fole and then re tswele re bonane le tše ding tša bophelo se maria ena ndraftele letter and then a itšiše and then nna ke tlo bona gore ke donata jwang and then ke tšea ke efe ba bangwe ke ba kgopele le bona gore re thuše mmagorena ke tlabe ke ba bontšha le di-picture go ya le ka mokgwa e leng gore mama o dutse ka gona le tshotlego ya leng ka gare ga yona ya boloi ke department ye nna ke santse ke diile le yona mara fela ya tlala ya marobalo ya dingeng ke mo go hlokagalang gore bele ka maaforika borwa re swaraneng re thušaneng mmogo le dishopo tše tša batho ba ba tswang ka ntle koko le iša lengwalo leo ge e le gore ke matswa ka ntle ga borena ba e leng gore ke batho ba bašweu ba tla bona re ba re donatela kang then se maria o tla bea letšatši la go tšea di-donation re di tšiša ka lapeng la gago fela for kgwedi ya go be le se e leng gore o ba o se jele re sa le gare re sa katana le seemo se then a butia le dikalafing o a leng gona le yena ka ga e re bona re bereka jwang hela le yena banna fonlo mologela mana gore ke direng ka re awa nto ba e dira mo baneng ba ka ba šimanyana no for ba le ba bang so nna be ke bona gore se maria ka mokgweleng ke bona o ka re tla ba kaone ntate morota a re no bulela dikholo ba babedi ba bararo re kwa gore re beile jwang ke ne nnete gore ba ba thieditše le bona ba ka tle ba kgona go bona gore re ka direng a re kweng ba babedi ba bararo maele magagešo thuša lelapa še le lona ya Scoot FM dumela radio le kae o polometse ai wa tseba banda re sa toma le go bona ntate moremi thobe maria wa tseba ke mo leboga modimo ye a fogo ba go ka mogare ga pelo tše tša lena le tseba go ga go tsebo gore motho gona wa ya o le tseba go gore ga di eta di se di lwana le tšhelete tša gae le lena ka ke ga ka fotsena ka mogare ga tsona gore di a tshuba bana beso gore ke a di leboga wa tseba re a shaka banna go tshwana le malapa a shaka go fitlhisa rena se gore a shaka ntate moreti thobele a ke tsebe gore nka leboga kang le maria wa tseba mosadi yo o tsedi maloba ka morediong mo le go lenyaleo la sepalapala ka ja ka selela ke matha a go tsena kore ka sa ke feletse ke matha motshegare o ka mogo gore ga ke kwa ke a di bomenago mosadi yo mogo ba
yo go tla go thuša ka yona letsetse Maria bana ba šutšegang pele jalo re tsebo ba go etša lena modimo a le lommego gore le sebe letšhuana le letšhuololo lebogile ngwatladi re lebogile thank you 071-333-225 re go topele na re go nametse lefoufele SKFM re kwe maile ya gago letšatšing le le kgono maikutlo wa gago Skun FM dumela radio SKFM moroka e tlo ba tshelela ka mo go ene wa le gona hlakodiša ka fao Thobela a ge le kae mama SKFM alright 071-333-225 re kwe maikutlo a gago re kwe maile ya gago ya bolela ka mo ka re ba bolela fase le a re kwa mama gore re itla ba ile network o kwagetse gannyane gore re mmeng fase re bona re mohlomong re ka stopeng Thobela ngwana mama le ntata ntamišitše ntate Moruta ka mo ngwana ngwa Tolobolago simkati ka ZB o tseba nna ngwana kgoši ntamišitše ngaka Moremi kgoši ya dikgoši tao sebata sa mariri se gata ka boya mmina phoofolo Thobela ntate Moremi o ntse ba gabotse ngwana kgoši ke a botlere bo ka katla ke moagišana khutšo e fa sela malatana ka selwane sankadimeng ko go kwele bile ko go kwetse gausi tla ko go sebasebele ngwana kgoši se kwa botša ntate Moruta ya ba tlogele ba go bolele ka mokgwa ba go bolelang ka gona ba tlogele ba tswirinye ka mokgwa ba tswirinyang ka gona Thobela mediro ya motho ke yona e laetšang ditiragalo tša gagwe ga ke tlo boa ke re ke sim card ke itšano ke fo kgatlha ke gore a botlere bo ka katle mare go ja ke tia dikwarakwara goba ke bina mmino batho ba sa o rateng mo medirong ya motho re rata tiro tša gagwe ke therešo o la go le ntate Moremi modimo le badimo ba go šegofatše ngwana kgoši ka mehla le matšatši le mengwaga e 40 e tlang ke re ke go bitša ke kgotse go nkarabela ko go kwele ko go ka lebakeng la gobane batho ba mohuto ba bohlokwa lapa leo la modimo ke le thaeditše go tloge mathomong ke kwa ke šila namana tša mmele ke be ke fele ke tepo tša kere ke a koile ga ke koile ke leboga mantšu a phulumetse re fele re re a tlhaka re baga mantlhakeng ga go ne motho a tlhakang mo lefaseng go sane batlhaki ba batona-tona ba ile gore tla re go a tse ka opela ke botšake batho ba bangase o kare ke tlo takala sonthake ntate Moruta ba re monna sim card a wa tseba gore lerata leo o le lahlang la sijo a wa tseba gore ngwana o mongwe o le bona ka Christmas fela na ka kwa ke garoga matswalo mara ge le kgone ge ke thaeditše monna gare ga banna ntate Moremi ge a tetrafa a re ke tletle ke banna is very much important go teela matsogo ko go rolela mongatse ntate Moremi re lebogile simkati ngwana kgoši ngwana ngwa Tolobolago se go la go tšhankgala la hlwankana tlana ke nna itata Thobela ya a gone molato Moruta re tla ba thuša re tla leka ka mogore ka gonang ka gona khole nngwe se yona alright Skun FM dumela kgotswa a ya teng bana le gona mhlompegi kgoši ya go buša nna ya wa mogopola mo ke mo kwa gabotse ke a mo gopola bagolo baka Thobela otso ntate Moremi Thobela ke ile ka romela molaetša go wena mara ke founetše ke ile ka tloga ZB ke tla ko ke sa ba ka bika ke motho ko go gopola gabotse ka tetlela monna gešo ke patient ya gagwe ene ge ke tla gape a ke tlo founela motho ke sa tlo o notla o tlo tšeetše badimo ba reng o tlo di tšee ya ka jwale mongaka thuša mokgekolo wa tseba ke kole bohloko mongaka ke ile ka re ge ke thoma go bereka ka reka mpete ge be ke robala lebating bjalo mongaka re sa tlo no lla ya mhlompegi
Kgotso. re lebogile O re amogela mona. age Ene ntate o ke ba mo fetša maatla. ya A re thushe, re sa tlo no tswelela, a re thushe. ke go kwela gabotse ka ZB. Ke ntate Mosepelo. Thank you baba. ya 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 a gone molato ka ge go sa tsena balli ba bangwe morota lenanego le le kgwathile batho la lekgono ya re leboga thata a gona molato felo a re emele ba le ba bang batle morota se se maria o berekile kudu re tla leka re bone gore re bereka jwang tla ke rialo Professor Moremi ke ngaka ya setso o thusa ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go tlhoka boroko, go tlhatsiswa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Tlhatlolanang Center go hwetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi tloutša baroka. Professor Moremi ke ngaka ya setso o thusa ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go tlhoka boroko, go tlhatsiswa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Tlhatlolanang Center go hwetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi tloutša baroka. radio yaka ya gago ya setšhaba ya rena ka moka Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs. na e ka ba o kgatlhwa ke mananeo a gaso ya Sekhukhune FM ge ba o na le ngongorego ka mananeo a Sekhukhune Community Radio mbolela le rena na o dumela gore Sekhukhune Community Radio e latela melawana yeo e beilego ya dikgaso o ka re tsebiša ka go ngwala pele ga matšatši a 10 gore tsebiša ka ngongorego ya gago gore ngwalele mo diadreseng tse di latelago ba re na šiba moroka a ke amogele mama ka mo ke a mmona o tsamaya le abuti ya rena ka fa le kae mma go rena rona le kae se nthomile ka June ya re July ya re August mo July nkile ka tswa ka ya mo ke yago awa ba mphethela ditaelo ka ra go ra re se fodile awa gante ke a bona se o kubetša ke tsebe nna ke no te potša ke ra go ra re se fodile awa ra tle ra tloga mo ka ya Pretoria ge ke ya Pretoria o yeng Pretoria ga ka mogala jo ba tšere 3 months ka moka sa tlo gae
ya bile gore go na le lenyalo familing ka kwana le ena a ra wa tla re tlo ya mo lenyalong ka tloga ka ya ke fihla kua Saturday ya go ke especially Freitag Saturday ya gona pula e beng ke ya tshara ra palla ko a wa re file ke Sateretaga Sontaga Mantaga la bobedi ka tsoga ke re ke hlatswa washing a ke re ke hlatswa washing lo tule ke a go re le ka re man le na le bothata le la right la left a wa bile ke re tša pakete ke be Scotland mo ke hlatswa ke dutse mo le wa gana ke a emella ke hlatswa ke emeletše anke tše ke ya godimo fase ke a nega lotulele le a gana ile gore be re tlo ya dishopong jwale ka bona gore a dishopong ka seloko sa kane ke kgole sepele a wa o dutse a ra ke tlo ya late a wa ke swara ke mohlapologo ke re go hlapologa ge ke tsena ka mo toilet a wa ke hlapologile ka nako santse gore ke re ke a emelela tate morota ke teile ke peine kuro ka re be ba ntlhaba ka lerumo o no kwa ke hlaeletša ke le ka mo toilet ke re yo a re go reng ka re ke palla ko go emelela awa ka te tshwareletša ka patla ya mo lefestereng la toilet ka katana le go emelela ka be ka emelela ga e tla nkhwetša ke no ema jwale go a gana lotule le a gana jwale gore ke sepele awa tla ka te tshwareletša ka ena ka tšama ke te kgoga ra fihla ka mo lerumong a re fihla ka mo rumong a ke santse gore ke re ke dula fase go a gana ke namela mpete go apala e be ke namela mpete ke patlamile ka dimpa ke tša lotele la right ke fega lona pele ke mokana ke buši ke katane ke fegele la left ka mo go apala gore ke 10 a ke re ke a sokologa ke tia ke peine a ke tia ke peine ka tlela ke mokgohlolonyane o mongwe ke sa o kušeng ge ke re ke a khohlola mokgohlolo o ka re o kitimela mo peineng ke palla ko phethoga ke palla ko go sepela ka mo ya bile gore be go na le di-crashers mo gausu be ke ra ke fologa mo mpeteng maybe ke ya mohlapologong ke tša crashers ke mokana ke tepalantsha ka yona ke fologe mo mpeteng ke tšame ke te kgoga ke ka toilet ke boe a ke robala le go a ke namela mo mpeteng ke palla ko go dula santse gore ke patlame ka dimpa ke re ka gona mogola boše go palla ke go phethoga awa ke feditše beke ya bobedi ra tla mo gae ge re tla mo gae re tlile Freitaga Mokibelo a wa re tsogile a gona taba a lokišana le koloi a wa ya loka o hlwile ba ile mo ba ile go late ga thoma boa ntate morota go ba dintwa a thoma ke mokana nna ke a spela ke re a o ka spela go njwe lešego jo bokana a o ya kae a ra o ke a spela ke re a o ebile o ka se sepelo se wa ba re fa tšhalete ya tša goja a o mole ya ba tshele ra be a re gomme re a tlo ke a sepela ya bile gore ke khile gate ga re ke a sepela ka re gomme ke sepela le wene ka na wa re fa tšhalete go ja re tlo šala re ijang ke a mo tšhošetša mo lebile a wa ke paka peke ke re gomme ke sepela le wene ke tša peke ke lahlela ka mo koloing ke mo nea khila gate ka mkanao ke namela ka mo koloing o re gomme ke a sepela ga re tla mo tseleng gore o se ka makala ge re sepela ke tsena mo ke tsenago ke ra wa gona taba tlo fonkgwetša ka mo koloing a wa gona taba ke re na ba le re a sepela o a sepela o tsena ka gabo a tsena ka gabo a o ile o hwetše yena ekwi o ile a wa ebile ke a fologa ke a tsenago ka molene nna le matswala ko tsore ga re kwane ga re boledišane mahlatsa le gore ba se gona ba re ba ile lehu a wa ke a tsena mola ke tsena re dutše mola ebile wa robala ga robala mole re dutše ke a bona beštane le mo 10-11 ke a mošikinya ke re tsoga o mphelegetše ka gaena ke sepele a wa gona mole o re mo go nna gore re tlo sepela mara ge ke thoma ke fihla saete tša bontebele ke nyako go tšea ko go fošetše kuo ke ra wa gona mphelegetše ka gaena ke ka gae a wa ke rena ba le re a sepela o a tsoga wa ra sepela re boela ka kwa lapeng ga re thoma re boela ka kwa lapeng a wa gona taba re fihlile re butša wa ra robala ge re robala mola foroga ntse jwale a wa ke motho mongwe jwale o tšhentšhitše a e sa leela
mara wa mo ria ka ona mogo go sena taba ke ria ka ona mogo awa o fihlela ebile o le kgono ka ga mpona ke re ntate Morota ke kgopela thušo ebile o sepetse o boetse magweng o tlogile a ntšhietse 300 ranta ka gare ga lapa. ke botšiše mama kgwedi ele e bolelang le re o sepetse ka yona ke neng? Salatina gae ka Mei. O sepetse ka Mei mafelelo a kgwedi ga a le romele selo? Mafelelo a June o nrometše. Okay. O nrometše bonnyane le gona. Ka be ka omana mo founung ka rana o ka nromela tšhalete ana tšhalete ke tlo riang ka yona ka mo santse gore ke patele ditlemo ka mo ke santse gore ke reke tša go ja tšhalete ke nnyane tswelang pele awa gona mo a gona taba a homola ke mokanawa tše dintše o bantša romela le gona o letela gore nna ke moka ke morele ke re gape nna re feletše ke tša go ja re kgopela tšhaleta tša go ja jwale ye yona ye o no ntšhia ka 300 ranta ka gare ga lapa. le bontšitše taba ya gore le be le palelwa ke go dula fase le patlama ge le ya gae go be go šetša go le kaonana mo e le gore le ka kgone go dula fase? Awa be go šetšane go le kaonenyana mo e leng gore awa ke kgonne go tloga kwa go tlo ke fihla mo gae. Gone jwale ke eng se se šetšeng godimo ga lena? E sa le yona peine gobane a ke na maatla nako nngwe ya kgone no ntsoga empeine le ka maatla mo e leng gore ebile a ke kgone go ria selo kore a ke kgone go kutša o ka nako nngwe o ka re le loto le o ka re le ahwa o ka re le na le go felelehwa kore awa a ke kgone selo ka gae ga gona selo se se le tlabang lena le no ba gabotse mohlomong goba mohlomong go na le tšele ka bane le kopane le tšona ka gae? a go kere ka molapeng ke lona le la go no gagana mara go no re mo jarateng gona ke bonang go riegang awa a le bone selo? Awa ke bone selo. Šidue Moroka kore ke nyaka go botšiša mo mma gorena mogala bo o ile wa ya kwa dulang gona ko magweng? Ke tšwa malobanyana. E ka ba malobane? Ke tšwa ka bekele ya di 28. Ge le fihla ku le paletše ko go boledišana? Ge re fihla kua awa re boletše gona be re no bolela mara a senke ka no e thoma tša gore he wa o sa tle gae go a sereng be re no bolela ditaba tšona. Mara ge le fihla go fihleng ga gago le sale monna le mosadi? Ge re fihla gona ebile o ba sena le ka bothata. Awa o ba sena le ka bothata ge ke fihla gona e be fo ba gae go sena bothata. Awa mo kgopiša ka selo se e leng gore wa se bolela gore mogekolo wa gešo o nkgopišitše go etla mo? Awa ga a bolela selo ke no ra ke fihla kua awa ya no ba gae ga mahlako go sena le ka bothata ge ke fihla awa ba mpontšha le magwa gage ka mo di-officing a go sena taba. Okay. O rata ge re ka go thuša kang godimo ga lenyalo la gago? Nna ntate Morota be ke kgopela gore nthušeng ka gare ga lenyalo la ka if go na le dutšabe go a di naganne kane ka mokgo e le gore o ile a bolela ka gona o ile a re mo go nna re ka ne nna ke ya di-family medirong ya di-family tša gešo ke di gore ke tšwe mo familing tša gabo ka gobane ba nyetše mara ke sa le busy ka moraga family tša gešo ka re awa ye yona ga e kgone gore nna nka tlogelwa ya medirong ya family tša gešo nna ka moga geno ba mmemago ke tlo ya a re tlogele hlo ya di-family tša gešo medirong ya bo bona o phethe tša ka geno. A o ye ga gabo ge ba rile modiro? Ge ba dirile modiro ntate Morota ke aya. Ke moremi o bolela go le? Moremi ke aya di-family tša gabo ge ba mmemile. Alright. O ka thaba ge re ka bitša tate ra dula fase ra bolela le yena?
yena bele ka mmitša mara e le gore kane ke lona le la gore a nkiriwa lešifao ke lona le la gore ke a bona o matogong kane nna ke itsege ke mmotša rao wenena go lokologa o ka fo sepela o mmoditše gore o tlo tla radio eyago yena ke mmoditše a re a go ne molato ee alright ee go ra gore mogalabe le yena o rata go bona lapa la gage le loka ee ka gare ga lenyalo mama a se batho ba bantši ba ka thabang go bona lenyalo la gago go lokile ditšhetšherekano di gona ene ge go ne ditšhetšherekano re ema ka maoto re phetha ditaelo se segolo godimo ga mokgonyana ke go rata ba bogwe ba gage se segolo go makoti ke go rata ba batho ba bagadi ba gage re ka se nyalelane ra boa ra fetoga ra ba manaba santse re nyalane re fetoge re be family e teng o hloka thušo motswadi wa rena ene ke leboga gore o tlile go rena o re boditše maekarabelo a rena ke gore re ye go dula fase le tate gobane re ka se tsene lapa la tate re se rabolela le ena re ka se bereke motse wa tate re se rabolela le ena gagolo ebile o kgonne go mmotša a re makgakolo a gešo ke matogong eya o nyake thušo nako nngwe basadi ba letlaišegile kudu ka lebaka la maitshwaro a e le gore rena banna re le swara ka ona e jwalo le go banna ba gona ba ba kgopišegileng ka lebaka la maitshwaro a basadi ba ba swarang ka ona go bohlokwa go dula fase go nyaka taba ra ekwa ra tseba gore bale re le thuša jwang pele re ka tšea dihlare ra re tšea sa gore re dira taba ya gore nto e ke e ratileng ka wena o kwagala o rata monna wa gago ene o kwagala o sa nyake monna gago wa go tlogela ene o kwagala o nyaka go bona monna gago a etla gae ene o bonala o ne maikemišetšo a go lokiša lapa la gago jwale re tlo go thuša go ne dilo tše dingwe di nyaka family meeting go ne dilo tše dingwe a di nyake family meeting di nyaka motho wa go thuša di nyaka taelo bothata ba lena bo hloke family meeting bo hloka go phethelwa ditaelo and then le kgone go loka le bega botse ke rela re ba family ge ile gore gone ba thieleditšeng ba ska re yeng ke be re boletše ka selapa e no ba moya nthwe wo fokang wa gore le a hlogane fela o nyaka gore re o tloshe ka ditaelo o loke o bega botse fela ge re o tlosha ebe wena o gona ebile le tate o gona ke bona abuti mo ka re le yena o nyaka go bea mabedi a mararo pele a bea mabedi a mararo mama bolela bo ene e nngwe taba gape ke mmuši nna le mokgekolwe mmatswale ga re gatelane lebakileng ga re gatelane go sa gatelane ga rena e be ke motšere ka motswadi yaka ke mo rata ka kudu ke mo riela nto nngwe le nngwe mara go tlile mo e leng gore re ile ra fo fapana ene ebile gabotsabotse ebile nka se go botse gore gabotsabotse re fapanetšeng ke gopola o ile a tla mo le go nna ke sa le Pretoria ke sa bereka ge re le kua re ile ra tswa ra ya mo re yago le yena mogalajo ge re fihla kua ba re botsa gore awa gape bothata jo ka mo go mokgekolwe awa gona taba yena mogalajo a ka tla re awa tšea ra ngwana bana kane le yena o na le mathata o mo iše kua a ya teko le taba tša gage mo felegetše yona o fihla ga o tsene o no ema mo gating wa re ke mola awa ka nnete ke rile ka mokgoo awa o tsene ba fihlile ba mmotša ka mokgwa ba mmotšago ge ga e tswa ka molang ke rena be ke setšane ke boetse mo ke dulago awa a tlatla e le weekend ga a fihla re hwetša ke na le mogalajo a fihla rela mogalajo a re awa ke sepetše ke tšo kwa ditaba ke tšwang go kwa ditaba nna ba mpoditše gore awa ditaba šidi di na le mokgekolwe jwale ra ngwana bana ba ka go tlala ke pelo a tloga a le Pretoria ga e tla mo gae ga thoma fihla a rogana
ga rogana o roga mokgekoloela o mmotša ka taba tšele ba mmoditšego tšona. Jwale a ke tsorana go riegileng ra tla mo gae ge re tla mo gae ke nna ke mokgalajwe ke ra ngwana bana ke mmagwekwe. Jwale ge re thoma re tla kwa re re aowa re go išika gae o re aowa sankišeng ka gae nna ke feta le lena ko robala kwa ga lena aowa mmagwe yena a sepelatekela ka gae. Ka moswane forogo ke mokibelo nna ke busy ka morago ke a gora ke bona mokgekolo wa thewa bile ke re awa maybe ya ka mo di next door kane nna sale ke no gora le ka moga ka seng ka etla le ge ba hloma mokhukhu a seng ka etla o ra rotekela ka mo di next door awa gona taba o tsene ga tsena fihla ga rogana mola a re morwa ga o ka ya ska mo fetola a tsena ga tsena ka kwa ngakong ga thoma fihla fetela ka moreng ya ka hwetša mogala jwa sa robetše a feta ka moreng ya bana hwetša wa ga gona morwai awa ge ke thoma ke itla ge thoma ke fihla ke ra go mokgekolwana pele wa nyatša lenyatšo le le ka tlo go fetela ka gare go lapa la ka mpheta nna ke le ka ntle o tsena ka dikamoreng a thoma mola nthoga awa ke ge re tšeatšeana mo lebile morwai ya tsoga ekwa go na le mašata ga thoma fihla a rela mokgekolo a re gomme ka mokgwa o tsenego o notšwa ka ona mokgwa wa šola tša marogana sepele. Jwale ga re nošane metsi ene nna le yena ga botsa a senke re no fapana go ra gore kgonagalo ke ya gore mohlho mongwe morwai a ka nna ba a ile a re ga a boa gae a fihla a re ga fapana le mokgekolo ka gane go ba mmotšetše a mmotša go a re ke a tšwa mo ke tšwa le ngwetši ya gago e ka nna ya ba ile jalo kore ke tšea ka mokgoo ene nna be ke retše ke a butagara wa sepela le yena wena o fihla mo lekeiting o no mmontšhe gore ke ka mo o se ka tsena le yena ee jwale ga re nošane metsi ga re tsenelane ene nako ngwe ke na le go fele ke re mara wa itšatšeleng ke sa fo tikuka ena mogala jwale gona ke morele ke re wa tsore ke kgopele re sepele re ka kwa ga mokgekolwe ke korana ga ke fihla o tla nthaka go ba jwang ee wa e bona yekhi ya go se gatelane moruta e hloka family meeting ye koko ke ra mma le mogala wa gage a ba bitše bana ba ga bomma ba e lapella mme e le go mmatswale wa mmagorena ba ye go lokiša tabe ge mogakolo a ka robala o tlo palela ko gwapolokong ka ra le gatelane go ra reng ke tlo palelwa because ye e no re kane ge go ka robala morwage e tlo ba bothata so a re di nyake gore di be di fihle moo e tlo ba bothata because o na le ausa gage a na leng ausa gage o ile a re mo go nna re o na le sefero sa gago wa yo santse gore o te tshokodiše ka mokgekolwe na o ye kwa bo rena re ya motse gore ke motho wa mohuta mang o re paletše rena re le nna ke le ngwana mmagage jwale wena o le ngwana ka ntle o tlo go rata jwang bogadi mama wena o yele lerato motho o tlang ka yena o a santseng a go rate ke monna gago wena seo se išang bogadi ke perekišano le tlhomphano mara o santseng o mo rate ke monna wa gago ene ge e le mmatswale santse o mo fe tlhompho le berekišane ene ga a gana dilo tše pedi tše mo go wena ke mo o tla botša ngwana gage a bonang gore o dirang ge go kgonagala wa katakata wa morago mara lentso la ka le re wena le mmatswala gago le a hlokana le rata le sa rate e go ka ba modiro ga bo monno o swanetše o ye ge go ka direga se seng ka monno mmage santse a be gona ngwana gago ba ka no re sepela ye go phasa ga bopapaga o kry-a mokgekolole so wena le mokgekolole hloka go lokiša ditaba kampane yena a gane gore le go sasa go diregetše se sengwe
o tlo mmotse gore mokgekolo a ke re o ganne re lokiša ditaba a ke gane o ke ngwana ga go boale o ke moga jaaka o jale a re nyake dilo tša go swana le tšeo tša gore go tlo go be le dipoloko tša dintwa go swantse go riwe modiri wa mahlatse go be dintwa go swantse go be le manyalo go be dintwa bophelo a ba ema tšatši lela le roganeng fela a go lokišiweng dilo di loke di eme gabotse a re fa abuti Tamen. gobela Okay. Ha ke raga man Tama. rone ke raga man A ke tlo ke le pona khosh. Nna awa ke re ke a lega ka mola ka mo wa pala go lokiseng. Sekolo sona ka tsena nka se le botse maka ka re ke tsene. Awa ke flute ngalela ka pela ka go sa kwe. Ke sena tlhogo wa sekolo. Awa ke na tlhogo wa sekolo. Wale ka mo ke maketa go ntse ke bereka ke na le bothata wa gore ke a ngala ke tsoro ga botse. O na po gore nga botse. A go kgone go khotlela mmere kwa kgwedi. Lwa thute isiwa mpalela botse. Ana ke tsene gapela go gopela se le go saka. Ke a change. Ba re kwa kgwedi go yetla wa fitla gopela se le go saka le go patela le patela ke a tloga. Ko ra kushisha botse nena botse ke na pilikile bua. Tšhelete ke a swara I will. If of it. Masai bili ena ka ba le ngwana le ena o speech ba monyetse pele. Ke re ke tshikinya ka mola ka mo kwa pala aba nena ke ba go riga bua. Aba mar ke ba ka bana ke ba bone foko ba re ba gona mara gore ke ba bone kwa pala. ke ba ba kae mona po gore ba bang ba re ke ba gago man Ba be. okay go palang gore o ba bone bona Gore ke fila go bona ba no ra ba gona kana go ngwa ke a phone ba re wena tswa go rena ta jile ke sena go tsele ba re le hono tla a ke fila go bona ke mo setla ba ngo o tlile ka maoto mo galae bala no swana sekolo go gomme ka grade 10 lo gona ke isa palela awa ke fila mmetse fela sekolo tlole mara mosoro bo sena tlhogo sekolo wa ke re ko sekolo mara a ga ona ntwe ke tlo go iria ke sena mmetse wala ka kushora ba bua ka ga ona ntwe ke itse ba mmetse ko ona o ntia go fela mo sekolong a wa ke tlogela mo go lena ke a mmotsa o ra wa gona mo tlo go bereka ntle le mmetse ke tlogela tloje ka 2012 kwa sekolong ke moka ka ntle le sekolong ke eng se sengwe o ile go wa seria ka montle mohlomo bo security boeng wa ipampiri a ke na tšo nna ke tsebala mmere kwa nako wa matsogo o riang mo matsogong ke a pavea ke fa ka pave ke a penta mma le bokatene po a iwana ke a botseba ka le pampiri mara yona ke nae ke mmereko ke e berekileng kwa Pretoria bothata wa go gore wa ngala bothata wa gore ke a ngala mara kwa Pretoria ka gore ke na le malome le mma malome awa mo gone be ke sa ngale mo o ga botse o hloka mošireletši o hloka motho a tlo go gore hlokomela kušiši gore gabotse mo go nna go shotang kore teswa ke nyako tsebe gore gabotse bo bophelong jwa ka gabotse go diegang kore a ke te kušiši ke na le go felela batho pelo ke a ngala kore a ke phele go swane le ka mokgwa o be ke sa gola ga o nyake nna ka sampoko mara ke neng ba tula apagopago go foswana ba tula mara go foswana o ko rata ga kua ke seng ka o ngala o ke le ka o hwetša le mogae ke seng ka o ngala ao ya no a gone bothata abuti nna ke go kwele taba ya gago e hloka gore o tle ke go hlole go sasa ke bone gore bothata ke eng se se go ngadišang ge motho a rialo tše dibotse ba babe ba mo etelela pele ba mo ngadiša go sona o hloka thušo e kgolo kudu ya gore re lokiše taba ya gago ya go fela pele santše re tsebe gore o dira ke baloi e ka ba gone sedimo ka gare e ka ba gone le mona wa batho ka gare e ka ba ke mokgwa o berekilweng ka ona gore o no tla o no ba motho fela mo lefaseng o kry-ile gore ge gore wa bereka o bone nto o e berekelang ke tlo go thuša ke bone gore ke go direla eng nka leboga kgoši tanki tate morota ke ya ba leboga ba lapa ke leboga batheeletši ba SKFM ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga go sasa re tlo lefa update mabapi le tabeng ya
dilo tšela ka mokana ga tšona tše e leng gore di ya go šuthwa ka kua lapelelela ya o ka no re gate-gate ka pela mamanako e re eme ka phefong. Okay. Ke na le ngwana ngwannyana ke no ba le ngwana mo tee fela ke na le ngwana mo tee be ke ntse ke ra ke swara go fo senyega jwale